nula poi soilo le mel thatak chu akalna pianga mi pasual tak tak ten cheinom na in an zui renga silaya tinin pong sualan tum le thin atopa chuan mi pate tan khovela mai chelawom bera achua pha hian ani thomnodor lo langin anei tupa albertan a customer nula te chu uluk takin alo thlek vela albert hi designer niin dora a thomnozor te hi ama design vekan ni hloma dor tu anga in a hlotling le ama puiturin nula tam taka chora anjinga hian tleirol mel thatak meripon na athok ve ni bana meri chu supermarket a bazar hoa heti lai hian a in lua john alo lu rutlat mai poisa zongin avei kwal thuaka heti lai hian meri po aron hove me ka thlamwang taka konga akal lai chuan mi pakhat mai kor wa hian in komkara aron potlu tathut mai aw chua thailo nan meri chu a hubbet tlata in rausan toa nuk thlengin pistolin atin zuya I tre vai chuan I thinga lang ti in avau khur Mary hi trong theilo ani wangin a tre chuak theilo shima do top mai lo chu ti thei anei lo wani adu tok atlin tlak nuwa misual pa chu atlan chezuya tranpui tu nei lo Mary lung chetakin atap zoi Mary chu rilruna ti hriat tak hian an in a thleng thei sha ma a chunga thil thlengte angai tua ro lai chuan a in rok tum tu John Khan pistolin aron latin zui poisa a mu zo lo wangin Mary chu adila a trong thei lo ti reng a hre lo John chuan min pe vat ro ti a vau khurin Mary van doina chu a kal tluang le John chuan mei che khongai thlak tak chu apong sual velea Mary thinrim lutuk chu apuak ke lo chau to paper delna rit tak chu lain a pistol a thla chia chu a beka tak a hem chora chuta istiri chuin John chu alua natakin a chulea tuala thattareng mai John ruang let nga chu en renga chet lak le dan tur a bai vai hle ai ngai tua ro nu chuan ruang chu bedroom a nuk luta batapa ada taringot mai John a pistol chuata let reng po chu angai sak thei to lova a chawin aril ru abuai vek to ni atu ka chuan a thom no then khat anot mara pona bol lobom mi papa khatin alo hai rak chu muin ruam man na thatak anei ta Ahna akal nu chuan garbage bag alei hoa bedroom alutin John ruang chu achan som riap mai Mary hian athil ti wang hian in chirna le hlauthong mel apuai lova achunga anche dan rap thlak tak wang kha ani nge yang le atak sachan som te chu lekha tuamin garbage bag a khung zela fridge ada thata mia mai batap le aina thisen kai velte chu ati file veka chumi nu chuan beka garbage bag kha khungin apartment chu achua san achuak chia chu in nei tunu lorry nen anin tok zuya ngai sak du lovin achua san kholaya chuan pangai taka omin athil ken lai chu bolhlo boma apaya akal san ngalwang atuka Merin ahmania ati dan ang che khan John atak sabung then khat chu pai turin aing khai chuak lea tun tum chu mi pakhatin aron zui tlat mai abek khai lai chu kong sira bolhlo zinga apai zawa akal san nu chuan azui tupa khan alo chara a thlau emotin chu pa chuan pekir tumin bek nen chuan a zuya Mary chuan bek chunga athil da kha a mu emotin chak takin atan chezui kotler pakhat rem awa thleng lola
building ro san to kara chuan atang taran mai backpack le tumtupa aron thleng chop chil ve ngal chuta a hlau thong lutuk chuan halo kap thal topa a khur hlok ina pistol chu ada thangala poi soilo a that ringot chu ain thiam lo na sa hle heti lai hian kothlera kutdo pakhat a local peichon chona midang ei turan dil chuan an lo ngai sakdu haulo bolhlo boma mi ei du lo an peite chu ai bora chuta Mary bek kha a mu chuak tatlat a hai rak nu chuan John a kutbung ngei kha a pot chuaka arap kher mai atuka Mary chuan a hna pangai takin a lo zom lea Albertan a office a kavin custom party a bot sei turte alo shilvela kalve tura Mary thiam taka a somvel nu chuan kalo tum don ya tin a chua san an na thok pakhat dokana chanchin phek lo oma chuan an khuwa tual tha mang anom thu headline a alo inziak kala John a taksabung then khat a pei ho kha an lo mu chuak to ni atuka chuan Mary chu nal takin ain cheya ain siam zo chuan John a pistol kha a beka khungin a chuak ngal stepa in nei tu lori le abial pa atoka mase ngai sak boi du lavina kalsan leni Mary chuan airport lamapana John a taksabung then khat labang te kha khochunga peichi ani to lo ti hria in airport a lokara chuan a khunga akal nu chuan ho pain chabi a pei ngal hokonga chuan miswal rualin an lo ti buaya an hualbe thap nu chuan Merin John a pistol kha a phora aka phlum ta vek mai akal zel nu chuan a zona tak kara ron dinga driver chuan kan boss ina mudu che poisa tam tak I hlo thayang atia Mary kara alu nu chuan an boss chuan poisa pe in a chen na hmuna kalve turin a thlema chuta Mary chuan a pistol phor chuak le in an pu le a driver te chu aka phlum le ta ni in a thlen ve le akuta thi sen kai te hasil fai sok soka mi pa tam tak that to ma se in chirna le puisak engma anei to lo lauri ui bau tura ria ruwa manna anei le ta John a sa chu tui hnai taka siamin lauri ui ei turin ava pe a fridge sa chuan John a taksa garbage bag te pahni le bag lian ve tak pakhat chia aom to ni atuka bag te pahni chu pon lama pai bo atum le a bag lian pakhat chu closet a thukuru thung lauri in a hmungun em wangin tukvera tangin a chuaka chumi nu chuan lauri awi nen Mary apartment a ron lutin Mary aron zonga awite chuan mishing sarim a she thei tatlat mai closet ava hong chu lauri in pangpar khoina atike a Mary thil thuru kha ava muhman lo Mary ron hole nu chuan apartment a han chenom te ui aron lut ti a she theia atan a hlawom theidon ti a she rana lauri ui chu kai chuakin tuipui kama a hnut chhia zui ta ni hemi hnu hian Alberta custom party a kalturin ain bot sailea sister anga in thuamin mi pa tu po alaka lepchia zonga khosa chu tha ngal ain tiamani party na hmuna chuan Alberta hnuaya thokte le an sombik te chu hlim taka lamin hun an hmanga Mary po Albertan intita tu takin akwa rana heti lai hian apartment a lauri alo lurudan dana a ui kha Maryn akol nge ringin azong pani a ui bota chu aom ringin closet a bag lian tak chu ala tha a an hong chu le John alubung alo oma lauri atre na samai police call ngalin athil mule shiat engkim a hril veka heti lai hian party na hmuna Albertan Mary alo lam pui vela hun rem chang a hmu vele in chunga a chho puya Mary taksa chu chulin a fop ngal mol
chuta Marin a pistol pai phorin Alberta chu akap hluma partia lamte po silai pokri an hriat rualin an top ve ngal Mary chu ron chuakin mipa a hmu piang chu akap ngal sia mipa zong chu a hmel ma ngain aril rua buai vekto katha vek chuan meichhia te hi mipa ten min hlau to anga an du huna an khoi thei kan ni bik lo atiril ruane mipa tam zo a tha le main a hnunga tang chuan meiche pakhatin aron vit poka a topa chuan nula fel tak ni thin mipa sual then khatwanga ril rubuai ta vek mipa tan khovela meiche hlawom bera chuak Mary chu a boral ta ni